wo beda wusu ante say ashala course was red trousers semi chroma chim da samalebi anu black army wo beda wusu ante say ukoka ese ada na wakoka ha Ewurade hu ye nyina ye mobo na mafre no na de omo keka de sika no kra we woni bi tisi amo akra na wu no bewuo be mo atiri churu mo hwe a obi wa hye ma bra so ente se etu soroku no wo pa ya le TV su Ghana Mr. Champion bra ye nya no ye se soroku a wo twinti e friend kra ye nya no Mr. Champion de kasa wo hin me dance wo hin area say eya ena area say nyene obi pe na wonya wo hwe ababa ya mfiti ase nyina wa bre no ho saa anka baya kama ide nkonya kopon de ne hye na nimonyam anya bia anka daachi bia obenya nana wa bre nyenso so na asem ni nyina no se bi besi akra enufu ano a na je say na ya die bi na eba na peace and love dear me no mo ye adwuma che enamo emaku nti ye ma me payi Beatrice we afa emre bi na wo bi nufumu eye ne ya ena me ma no ekọ honom mammograph wo mo di hwemu ye bibia de se ne wo kan wo se ya de bia nim wo ma na duro ba pimo se ne nipa ko ni hu biam maame ne ye obi a se ya cancer nko mbe hu aka kire no ya de ya akode enya cancer because sanke ya cancer peace and love dear America ne ba bia wo abroche ba bia ya bona baso amfidi a ya wo ne dear ti so maame ne bia no se enya cancer hu mu yare na hu mu yare no so no ni nyina kogina empire so nyeni nya so na chese dunse nusifo timi sade na so hu efese asofo nso etimi boa minim sofo bia ya obi nya kidney a kidney na fu nyina doaye obeye yo 7 no kwa soro ne bi enso mo dini dru hono no wonyana yaresa na waye nipa enu ntin nka hope ya nka okoi so osofo no minim so na ko hono na o mo ntimi anhwe ne dia enka yempe osofo bi obetimi abo empire ma na ehu mo yare hospital so ya adwuma and the peace and love na ya enya cancer said definitely be ya die bi yare and no peace and love do na ya odi man no say anye no konfo no chizo no mo set up no so yes adwa we say and the senior sabio wohini this ka we say ama we my so far as ka so de beto pad no na ye ntimi me ye bayi enti ye de man no de akohwe ayarhwe na chire no adofo bi nso o mo wa bi pese o mo boa na o ma boa no ntimi asofe usika no ye de koje ye bayi nkwa ti se wo hwe ya meti wenye ne wadwene ye pa na ne minim ne se o mo twa ne scan ye ne bibia na e me kire ya de pote ye nyina de mpa ye attach asema arewo single parent aba ya fefe se tumfo amuti wa mo so kofa ne ente se obi ane ba yade no ojiro obi ayiase etwisuru kwase ma brows wonhwe ne kura da wa se ma brows wonhwe ne kura da na kwene nyina duru se kura bi so na kwene so sebesebi o wonye akwara boni nsem wonko ye bibia ne ma me ne nam oba watumi abedi mate ya Ewurade kasa watse yehu ahu ye mobo Ewurade be hu mobo wata Ewurade be kasa yo Auntie Paulina onyankopon be kire Auntie Paulina brem nyina chese obi anso no kura mu ye ne ya se obatan wa wo ba ko pe na watimi abetena kumase abontin so ha bedi mate mfie miensa se me de papa mu oboni mu anya kura me hwe me ba na fe de dako obeda be sore na abaya na ninufu ayesi chese mi hu de me nka kura ya rehosem na emum ne me kan se nyame na enam adom so na de o ma be pie
afidikasi yi so enti ena de mesena se adwuma ba asofo ne mo betimi abo adwuma na aba enti yesre se wo a wo betimi wo ho nim die ana se wo ho mu ade bi abetimi de aboa ye bai ama na nya na ya rese bia no ena de adwuma na aba ebie yapono enti ebie yapono yesre se wo a wo betimi aye ho adwuma bia no bomoden ana be dai na beboa ye na ne meka biam ne se nufuo mu nsansam ne private hospital ne bibia atwa konfo anoche enti sade doctor na ka se gisi ye twen no ma bi ensuo bi ana se moja bi firi mu ansa na wo hu yare kro no bi pacho polija maame da be na obeko no saka yes ka koye ya aka nemu ana ka wasa ka mede result because we pese ye yi ni pedi machi ye mamu sika ne sam koye exams na hospital no bebiri o mo nko yes ye koye bibiduro na akwaji ntankie be yi nipa no ne wakọ si abeti ya pepe so de ma me nyina wa ewe si free ya kwa na ibra mu ufri ya obeko ibra polo na de kasa no nyi pe ni enti America ne se konfa no che de se wo kwa ubuku e bi etimi ka se bi a next week bra ye twere wudin ni bibia ti week ne so anu akọ ya wo lab ni bibia eti bibia betwa konfa no che de mom ne mesre eti for se mom meboa ye nufo wasam de eye sika o me mehu bi da eye sika bibia ye sika e ka wom ba bi asa ya kwa koduro no na che se wo mu se nyame adom ote ase sabe wo mu yi nti nkwa ho ti agidi se nyame so be na adom so na wasane yade eti de me kan bebre ni se ye besere ye nua ba Josephine se kan wakoma to yem na fa won se mu nyina manyame se nya nanti o ensa ma wo bi ntufo se yankwa aduru ka se dunsini bia na malam ho enkwaji aduro obi wakwa no onim hu animdie bia no akwati ahaban bia na akwati aduro bi so de akoka ade no na sa akofa nsem bebre aba eti de mesere se kwa akoma to yem na fa mpaibo etai yenso yachi ene yatiefo na mi se nyame be ya don ma onya ka se enu ka se ba no enya na yaris asof ma me da ase me de asi odi asi ya rehosem difo bremwe Judge bia but ne de yatiefo ne yahwefo wa do nsaka onufuna no a odi sum kakra se de omia no wa beti pains e woni pe wa sheda kura no emia no wa beti pains na yenhwe de ato abofren we be ma ye nyina ye sua de kakra efrem obia mfa no homa awrade yi minka so obia zum nyame but yemfa homa awrade yi shede ya doctor fo hwe mo mka se hum ya de ne kure sabe nye krama na betafre onufo ano a yade we hu bi da yare to ni pedua ni enufo ni mu ya yemu hwe mu anasa abani so ba wodi besi ano etie koba ne sei enso ba bi eduro die ye nyina ye mfa ye nan enhye akodai empobuem na ye hwe bra kwa ne bre because enye easy kaka kwa ye wa hwe tamu kaka ne sori anadwuduminu ne hwe nufo a ebo akoma ho ene entini ho ye hwe ye wa beba etie nyina ne ye mo nipa ebra wote asie yi me nkodu ba bi nkasa akora no wa nyame dia me nkongusu se yenkoto fana kai se fana kati sika no yemfa mo abofra no na nyina no yemfa nyina abofra yi enya na hodi na me nkasa me be ma no me hoafo kotakora wusua na wo fa ye mu sei no me nkasa mafonti misre abrochifo Ghana fo ye obibia obitie sa radio nyina no ana obihwe ne Facebook mu ne YouTube no ye besre brabe boyen na yensa abofra yade na obetra so wo sede a wo ni monyam no apagya akonyame anim nyankopon nhire nipa wo gisika e de abeboyen na nyame nhira ye judge a onya akomapa se menyisika at by force fast immediate was a j for support nyankopon so nhira we usha enche crowd se o se minta fidelis anti fidelia o say minta fidelia na wo doctor no hwe no ye Dr. Alua omo enche crowd February 8th ya ena omo call ya we konfanochi ti enye tro na wo twa I said ye omo canon nti akoye nsem bebre na onyame no ana
yes no maabna be transina sre Ghana formua na yenhwe di unyame be na yenya mo kwan sisi akra na monko na kasa sre Ghana fo se o sre o momwa Sampacha momwa mo fa ni nufu ni picture na ntonchen mame Sampacha momwa mne ntwa minufu momwa mne nipa nyamwa na ujina san form 2 SHS2 ne ba sa o teachers no mo besra o yo mbi nkura ni bi mo besra na me behwe wate na me behye yo jo for us me twato no to papa shawati for no ya dridi ya dem samu muame ya twa me be rufu por essa se wana kuma woni se kuni se bi wiase asa de me ba ya bi na ya bi na ke to na hupo na yire so pass na ke ko twa kwa wi su kro chese zamu muame wai muame ya twa me be rufu yo people nem na je paper no na monko why monko sisi a de besi bia ebo na ju no ndu kra afre me abram pa mo fa me number no ma no ati de besi bia afre me mon chro me number ni ngu ne paper na chi podena mon chro me number no e ma no na won so lenko we nya de ese o mu di ho agro kra na minim se ya dofo no ma o mo wabro chire o ma hunu we no o mo be ye wadom na ya gie be nkwa na ye betene fidikasi nso a abeka urade mani ya kire said ye ka ye sre no no wa ya ma yakoda ase bi on fa be ma da urade hu ne mo bo na wonye ye be nsi ho mayen ye sre wono ana dro free samiri e ba anka mo be sa ya de nje rafael awie ye invoku ye be fo ataban no be dwira no mayen se nipa ene wadane no ho aboa ene wo num akodai nufu a awie ye giro nyame mo brohu so wo bra ye kire komu ye yi apaye se wo nyame ma wo soro nkasa won crash se to mi no na ho fadi enye ye baidia ye ni mo nyame a yaje na die se ye kasa wo soro tie obeye jo sore ko why de be si bi afre yen yo ebusua express group ene ye kamfo edema adofo so opeso ko London enko abuchire opeso ko Canada Australia New Zealand Germany ogentete ko dia express group nyina express group ene be boawo miracles boatin papa wie ye chiawo omodian so be 0249000448 faith homeopathic clinic Mami D4 we pray ye mami prophetess Elizabeth Faith unyame amani tumi hu me hunamu oye adwuma se stroke ayem skro sasa bros ya de ubo wa enkoda ntishiwa wo mu how pressure ye wa hima kokobe en cry so tu Manteku Junction Naji Police Station Bogoso American House 0244583859 and 0275969414 Abrantie ni ababawa unya djuma nya fa no we a Mastercard Foundation in Springboard or the agri business no aba oboa pa am wanya djuma yemfie no 15 complement asam yenu for 0308255775 3P garlic mixture no papa work and the abe djama so esika anim osimo jabroso kese mroso stroke ntishiwa onanu sai otititi wo friend time afi wasi chire na broso eboa ma immune no etimi bo adwuma ensusu jie frepiwak efo ena koje odi 0248928824 shanen so eyetoa niti ekoko garlic ashenso de no so eda ho 21st clinic
sciatica expert 15 branches across Ghana and overseas be Alpha Radio and Grandome Market or Boss Council Cortes and Kwanza Hinda Defio Techima GN Bank Eda Denum Yatsun Krabatano Piti Wapomu DC 0540311311 Sadana Mizu 5G Kupemino Fakwa ye aye from party baby Dr. Selasa before wakasa na unyankasa wakasa yo ebusianfo ewie nyina yaboto before aboto asem ni mo ya no kura ne mema bi din semone Ghana ha wo jeje wa wo banche se akoda dru sei odene jinchia wanya daje de na jinchia ejire obi efuna se etwi soroku eta obato oba eti TV susu ehiamwa ashema brows straight dress akotwi obi tries bama so de ahye this is when na cry be na otwi soroku oba yade yemfa funso awo eyi anya wo dia chese mema ni bi wo ho a sanka chese minim de sese ye de ye wo no shi wo mu se ya tatatata enkrane wonie mechu hwe ne kwachi pa ase wanchi nsia bunafu wanchi akwa bi friend nsia se ya ne kwachi pewa enu gina ho akwa ne se ne papa nso se emema no mo hwe ma no so mo ma ne se wo wo ma se wo bia wa yiri see oba ya le sole anu akoma 5 cedis o ya de ntese erade hu abai we mobo chese otumi se ne maame ne ye forceful obre no ho subi ni fie mama see Kotoko junction onu apa matade efefa cape gusue yasem keto akora se eyi ntoma ayefrata de bibia casual wear bibia office wear obepama the number ni 0543370005 0543370005 na anniversary no so igusua da minua ba so for mama blessing or Kate Dubai or tunkola ne ma send me message or send next week or the 1,000 cities be brain blessing you amin shraw papa ebre na ben yesre Ghana be bia de wo pad no adaka ba ko na obetumi ato abrochirefo wo meboa yen na onyame obeshram enkrafo behind the bia mo boy bi usiri brother man isa no na onyame obeshran club members ye homanim yenu samu de ba say ye ti club ni bi Columbus Ohio ye bad Joyce ne maame ne ye Divine Multimedia Joyce eti group ni bi Columbus Ohio Juada the number betuja na mo amo area mu ho nyina nso Musoma join na aye kama yeme ya homa ntumwe 0554931931 0548931931 na yenhwedi onyame nso ebeka akire yene na eyawere hosem emema ye wo ayenhwe ma nkora ayenhwe omno so hu nsam echentansa hello ya jo yo udi baby akase free because you said it's coffee but yentio mami ni bana na mumu so I was too goodness it's about time yeah na adie ya mema na do someone what comes back to you when my she into you ewe bema de get to mema ye na bo e bi ajuni ye so because we need you say who the price to do what kind of price to be for e that step up for the person na go enti e amount for ya mwa then na you see back then e san ko da be kinya be who ka se ya ye no tamase yenso ye das papa
So bye. Hello. 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 Auntie Belinda and Sonny, Mommy J, Mother J Mo New Jersey. I almost saw Modu de Beba. Auntie Belinda ne Mother J New Jersey. Unyami Shramo. Someone so Modemodi Ebeba boy. Hello. Afternoon, din baby Akasefri. Hello. Hello. Pachodin baby Akasefri. Never tell you. No. Yo. Make a sefri. Yo, yentio. Oh. Some cheap now. Obang. So. Ma Anthony. Just here what I did back FM. Session pet is. Nyame was. Piano. Mudima oh my God. Obama who bet Aquala. So onfa. Numpuno. Fabe man put that. You will be sick of it. Now why you be Nyame what ya in Aquala. Fee make a obon. You are ready. Makwala. If they were in Bible, say, on Shana command. Meno, Kakra, Uncle, did the soupy. Nyame wo when somebody had na ebia I don't know any baby ania. Online break here Jaffa Champacho. Hello. Afternoon din baby Akasefri. Yo, jina iye nakasa na online breaki. Yo, mesi jina iye kakra dane wona asa online mu breaki. Yo, let's see. Yo. Hello. Yete unkakasa. Mpata mesi akwala. Why dey? Akane mame nkuni afawa. Omo afawa nyame be ebe kachi. Ai omo afawa nyame ebe faso asane no. Honhom mu de ni nyina beko na ede aduru so aka no. Hello. Hello din baby Akasefri. Hello. 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 Pachodin baby Akasefri. Good afternoon. Afternoon. Pacho mkase pita brado. Yente we. Ofoma mi adwa. Yo. Pacho yebo tiro mono ibu ayambra. Kase pita kuni. Yetio. Ofoma mi adwa. Pacho yebo tiro mono yebo yebo ayopana. Was young anything ibe Ibe mchoma ya eso penza ibe ahuna madana nyezi mchimu imagine where kana use ya sema no ame ya bi papa akame ya sema mpo na Na odi na edane koye. Odi na edane koye. Yedo medno mo boye nde wani mo bi mpoko oyeju dem oye mo mpo dem e ban sa ko ebine no bana na so mo kono do okono papa na won na man my chi e ko hu odi fu de se bi na obo ame okwai eni fu no opo na something hu ni bio na no e medu se ya me ye mudo na e de ko be di fu ma odi fu no de edra mo okwai. Hello. Hello. Pachodin baby Akasefri. Because your friend Doctor, Miss Racing coaching so. Yente. Of mammy ne pacho. E dan mi hu se wo bi ge bi yale ma mo de so fu the studio homa. Oje ye ne dia. E tin kami mi su ye ne share. Mo fa girl no e ma so fu no. Na oba ta bi mu se ne ye mu dia ni nyankopon nam so fu ne so ni sa be ka akwala no. Ye de ne be ma no. Ye be ma na contacting why? Yo. Hello. Ma, Miss.
me on the tomorrow. Woman is for what you want. Or that city. Company for someone. Na this my union. Why? You. Yeah, that must. Hello, didn't baby I can say free. Udin baby I can say free. Talk radiant you. I pied in the man. Ojinobia yasi twisoroku ya frane kora wo mfa soloku ninti oni adaje eni pe yensem hu se wo Ghana ukoka na nkrofo titi social media so etoto ayampia na enka wo a hu se de sitie na da bi beto no na be hu se yene a yaji se adwuma we ya ye no Ghana ha no ye solve problems ye adwuma pa ti wo de sa wo te comfortable zone na wonyare bibi ntoba na wonya data 5 cd na betena social media sa meme na ade me betwetere nden a me matakali anyame de ahye no de wo kan ye mpo ye mehwe emfa ye nkola nyanye de wo kan nti na de ye na ye papa no ye bejai ube no makofa ma me fe picture no ma fa na de no me de aka ho na mu twi adapa monye yen adwuma no so ye beye ye nyai wo ba ye ya solve baby ama no what's one can wo di wo ache ane ufufuo otazi nim. Hello Pachodin baby akase free Metaphysically, I want to touch no more say omu ya wese use that but no man na meta say wo boni bi na omu ya wan Pacho hello hello one right good afternoon din baby akase free right because every man set up yenseu ba da mu ko ba yin zuwa na mekani muske zuwa no 055 93192 Pacho betimi afre na muntu me mafu abema ya dia otise hwiho a wo ye no e ya were wo sem wa wo ba ma na dru se wo ba basia edimate e hwa meduma ba basia ma mekuma skura na me hu bi da se ma edimate me kwada ko mekwa akoye bi holiday bi mekwa akotare ka no edimate na me hwe bra wo mo bre no ye ba ye hunu de ye ka ara wo ba ma na dru se JHS2 what is she as a ma browse ti soloku efu anya wo de ase ye fra wo kra no wo mfa ekoye ba ye ne amose ye nye no ye ne ete ha wo ene ye pesi kama no na mo amode mo se mo de mano ebesi ye se adwuma we hu no e jama ma osuru nyankopon no de makatua be ma mo mresem mo hello say you zolzo. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pachodin baby akase free. Mami, good afternoon. Afternoon. Apome. Radana Dabroma. Yo, hello. Ma yeti on kakasawai. Yo, mami, I wanna know. Ya Jesu. Yo, Mr. Sependi is sub. No, more than the stroke of our would you make it. Maybe I didn't move up and do my young. And see, or do about who go away the no, my papa area. You know, Tamagana, I. Now, also make it a day there. I'll be turning it along. One was another was before I would pay papa at home. And we want to be here, Becky. I want just to one more kind of. Yedasi. Adia Ghana for be tiran se be unso be ye juma papa. Na ye homoa na sorry.
Sadie we a social programs we are magana. Can you put a preji for man no bro? Woma ye nim aboafo. Ya no wie enumrefo so betrase. Na wie a enumre obi so ewo enumre ebi wo ho. Me maame mama efe ginam akoso ginam ma Lydia ginam ne nyina ni pahia moa a ye boa wo mu. Eno de monka asem se mo ya baso. Sakola ke 16 years etumi akodi obi wone papa dem muntumi nkondem akola ne sa de a wo ye yenye ba oba ya yete ano no e na monti ase se yate ano na ye mu bi no ye radical o nyame na aso ye mu na ke so se abeso mike ni bi asi animu a kamo bete but hu hia ba bi nyame de atane animu nyama wo de amaye no ye medi mu machi. We are focused, we are firm and resolute. Yeah, Juma. Ati. Hello. Hello. Ahini. Yajo, Pachodin baby akase free. Ngacho come here the pony as you can get here. Yentio. Na another mama for akanyina. Na ha jemba kwenye asendi muno futu ewumo. Futu ewumo pa nse emabawa omoshe ababase. Ememe binuma omo di omo we ehye wo mumu. Ene omo etena se ekunu. Ependi ana eye how se utimi hu se obabi etu di bene bia bema no eni agenta bia. Enzo oba no ebetena se ene bema no awo. Kete o bema na ti be di ejineni. Ajina obi fu ase. Ishi se ngobi tu ne for atma no ane oba ne namwa ana mami ngobi tu ne for abanti wonya le chidi ngobo ne be yimpo. Ishi na memoye na yina tu fi na memoye na menkan ho. Se kware ye na ogina se apetesia wanu mu ahye ma braso a ogina wati ni turumu ahia. Efe mi vita. Ko hwe petesia wanu me na metiwa me kon wa twetwe ntia me pesika akoye ne ba surgery da jo be kase ne ba no ye ne sa kwan kodu wode ne je fans no ne kapre banim wode ne nam kromo je fans echa me bani o me bani o. Hello asiato Pachodin baby akase free na sekanya intio ya somna bani de anode stroke ne dia be kam na omo mujina social media omo condemn ejuma omo ye ni anya no yesi obi a ompage no ofa point no what ya do ni no what ya pig dia because you should buy over ya do no nya na wa so mo e ka de papa bia no e ka ho asem no ma de bone die e bi ti se dia be eni se we na ono o sa just baby 18. Yes, sir. Dina was here no edase nansa recently di for me hwe na hwe obi sa na danfo ne nyonko brebo de ne ka 2 million o dware okopa ne ho e de na japade e to abonten o tena se a maami ni su ni waji 10,000 100 million e wono ho e de mama me no de bia tua ka fa bi nkoya adwuma na ni pa se wo ka se tie na nyame peku because waji obi nkwa waji obi eframaniam mama eferia na onyeye obobi wajuma pai na mama efenyeye profo ya rehye on the oba ya so adidi no ama uska kotaduani kransa na sem no wabeka etore bi ote monko accountant ho munyi camera wo kasetia such a person ubeshia ubebre odachi me dey me say yenye kom ni yenya asafo ni nyina menyame na yenyai onya cons yenyai o kasem onyame a wode adwuma maye no wahye ye ho matakari na badwema obete yase sister sanko for kware wo be komko no mpieto ba kopo me dey di phone jabi o manu ye dodo sebuda na se mo nwura ho ense mo mo ka no wo bo nipa no ni edi watem di phone what I say ye focus de ye no say ya de papa dia
onyame ene de ho emuaye beden ebe ba wa edifo etinya akoma na bi mu die senka wo na no ya na de na yo ehu hia na ye kura di ochikwa no utipe ne yen mesia hu hia utipe ne yen na bo nkobrani a se oba besia sister oba besia okura ni fo o di me jaja tam me so kura me kase kura no wono so nsuo yapon me pa cho Sompa Nkomo Ebola ye de asi